Priča iz kutije. Djevojčica Selana je izašla iz kuće i vidjela je semafor. Pokraj njega je vidjela miša obučenog kao doktor. Otišla je za njim i našla se u ruku. On je pobjegao, a ona je ostala sama. Vidjela je lonac, otvorila ga je i vidjela je kocku, zavrtila je kocku i dobila broj 6. Našla se kod rimskog vojnika. On joj je dao naočale. Djevojčica je stavila naočale i našla se u autu. Auto je išao prebrzo i zgazio cipelu. Djevojčica je izašla van i obukla cipelu. Vidjela je mikrofon. Rekla je da se zove Selana. U ruci joj se stvorio čarobni štapić. I rekla je čiribu čiriba i našla se u krevetu. Probudila se i preklala se svoje igračke. O pjesak?